Emser platforma yektiye jinen kurte bakur komisyonek avakırın, inisiyatifek avakırın. Jiboku Ali Başur o her çarparça Kurdistani yektiye jinen kurt avabıkın. Lısar visedemi penç roj em Ali Başur'da bun dahan zedetir bistu zedetir hevditinme pekani. Her hevditine de sazi hebun, parti siyasi hebun, hizbi hebun, kesayeti hebun. Her hevditin de embejin ki hevditine mi tici derbas bu. Xostekek mehev par anincih de nerin u peşniyar megirt. Jivoyku pişt videmi em çıbıkın, çava rebigrin, nakşe reyeme çıbı mekanizmayek em çava ava bıkın. Servan da pır nerin u peşniyar hak cemhev. Em pişt zıvrandana bakur ser platforma xıjin. Hem nerin u peşniyarı top bıkın. Gorivi nakşe reyeme pişt videmi em çıbıkın, çava bımeşin. Ser kijan beşada em rexistinek ava bıkın. Gorivi em hatın cemhev hevditinek başı çekirin. Heviyame pır heye servi xabati. Hevditina me de hem Ali Hevleri Drojman, Ali Süleymaniye Drojman pır cihe tici derbas bu hevditinek hama embejin her saat emeji hevditinek bu Hristiyan demaku emçun cihe hizb kesayet u sazi hevaranji me xwahat naskırın dileme germ bu az usa bejim hem çava bejim pişt aslında satsala konferansa peymana Lozani derbastı be pişt viset sale peymani Lozani em dinlerin her çarparça Kürdistan'da disa konkujiyek ser kurdante çekirin servi konkujiye hatavi demi belki caran em hatın cemhev jibo yektiye netevan kurdan hevditin pır car anin me cemhev ama hatavi demi belki linge jin hine kema bu em servi derketin reyaxa hevditiname zedetir servi de bu jin gerek peşenk diye videmi biki çavaku em dibejin Ali Rojava be ser Roşlat mesela dinlerin ser jina emini o Ali Bakur Ali Başur jiyane de jin xo peşenk ki jin xo azat ki jin çava azat be civakşi azat be ser bir şiariyem derketin re yekitiya netevan jinen kurt ame demek nuda daxaziyame em ava bıkın servi zaten em videmi hatına videmi em drejnakın pişt videmi hama em bejin 2023 beri konferansa Lozani daxaziyame eveki her çar parçada yekitiye jinan kurt platform ekme ava bıkın pişt bir platforme 5-5 em hareket bıkın gorevişin demaku em bizivrin Ali Bakur bir yareme çine mekanizmaya meçiye em ser çava nexşerek ava bıkın gorevi em disa hevditine xwen em hata iro mesela gerandiname de em ki hat ditin servanda em disa ser civinek o ser çalıştay konferans bermede disekini zaten pişvidemi tiştek diroki em duxazın çebibe rol misyonu xa diroki em jine Kürdistan tavejin sermülexe pişti demeji bir yer rekbaş em bistinin heviya meji heye ezi karıman bejim zaten em Lali Bakure sadu yekşin platformek de cihdigrin. Lvederi belki hizbi hene
o veje karvene saz o ser tavahi kadan da cihgirtin hene em dibêjin mesela dema ku em hatin ve dere hevdîtinek çêkirin nasnameyê jin herî mezin cîhanê de pirsgirêkek mezin e ser nasnameya xwe ser alî rexistina me mesela alî Kurdistanê her çar parça da belki pirsgirêk hene ama her çar parça jî êşek mezin dîtiye xwestina me rihê me dilê me yek bibe ki ev xwestin tevayî her cih jî hebû em mesela pirsême zêdetir em hatin hevdîtin çêkirin nêrîn û pêşniyaran hevalan girtin berî jî zaten 2000 da netevan jin karê wan hebû belkî hinek qers bûbû em vî zêdetir baş bikin servî de demdema rêxistin bûyiye demdema yekbûniyê me pêşniyarê xwe anîn ziman hevdîtina me de hevan jî pêşniyarê xwe anîn ziman em li vê pêşniyar şûn da komîteyek ava bikin her hevan jî em reqemê xwe jî girtin nêrîna xwe jî girtin pişt vî demê em tevahî fikrek hevpar rê de bimeşin. Na em zêde nedîtin ama armancê me ew e ki em mesela alî Bakur û Başûr ser rêxistin de derfetê vî hinektin zêdetir bû. Alî Rojhilat jî hevdîtinê me mesela em Lusa jî biryarstandin zaten her çarparça armancê me em hevdîtinek çê bikin ev platform zaten ser her çarparçe têdîtin. Pişt komiteye avakirin nakşe zelal bibe o hevdîtinê me alî Bakur an Başûr irtibatên jinên Rojhilat jî em ê bigirin wan jî têxin ver xebatê xwe.